Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj kanal, danas igramo Simpson. I prošli put smo stali tamo gdje ja radim, evo smo sad ovdje. Došli smo kod ovog čovjeka što je nacrtan keš. Nije nacrtan, nego je tako to. Sad smo kupili ovo, nešto treba da radimo, ajde vidimo. I to je to. Aha, samo sam kupio neka kola od njega. Okej, sad imam kola. Gdje su, ne mogu da ih nađem. Okej, sada stopirati video i javit ćemo se kada budem ispred njegove kuće. Evo nas, slegli smo. Ulazimo u našu kuću. Što sad? Sedi na sofu. Go outside, idemo napore. Ulazimo u naš kola. I šta pratimo kola, ok? Ovaj kombi. A treba da budari možda. Ne, nisam trebao to raditi, ajde. Samo treba da ga pratim. Wow, čekaj. Ne. Neću da failujem jednu misiju. Mislim, ja neću, ali ako failujem, ne znam. Sjebala su nam se kola. Ne. Treba se ne ljubiti samo pravo. Iš dalje se sam. Sada znaš kakav je osjećaj. Ajde, šta sad? Kad ne treba vozi brzo, kad treba ide vrate 20 na sat. Mislim da je brzo. Ne, sad nemam kola. Ok, ljudi, ne znam što se desilo, nešto tamo, izgubio sam, failila sam misiju. Ok, ali sada znamo gdje treba da si ide. Ok. Sad znam napamet treba se ide. Laganica. Sad ovdje levo. Ajmo sad ovdje pravo. Što mi je bila prva misija, da sam failao. Stvarno je glupo kada failuješ misiju, vrati. Ono, trudiš i failuješ. Onda nam je kupno kola, ajmo da. Nisam trebao to da vidim, ti mi eksplodiraju kola. Ne vidim ništa, ljudi. Šta sam? Mission complete. Extra. Pišu da, ne vidim da mi neko nude za na telefon. Nikad nisam koristim, ja mislim da može kola. Ajde, provjerimo. Naša kola na ova i to. I'm gonna do truck.
Ok, evo, znači rastopiram da mi ne uzima toliko large file koji se primjer megabajta i gigabajta video klip, pa ja ću se rastopiram i sviramo kada sam to. Evo nas, stigli smo. Nije bilo toliko lako, neću više nikad tako rastopira snimanje. Stvarno mislim glup. Evo sam dobro pola raditi. Što radim sad? What, kid? I almost spilled my sundae. It was like that when I got here. You almost nicked me. Are you blind? No! Treba da mu krademo 10 kutija, šta vrta? Aha, ono onako, dropuje kutije, kamo ispadaju, a ja treba da uzem. What, kid? I almost spilled my sundae. Ajde, beži. Ajde, drop je više 1-2 minuta. To... Možda ako udarimo od on drop, jeste. Jeste mi udariš ono. Još 3 kutije. Još 3. Ajde. Još jedan. No shit. Evo sad sam udario person. Ajde. Zadnja kutija, Reto Miloš, nemoj zezaš. Da je ostavimo kući. Kraj. Ljudi, ja ću ogledati završni klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem tutorialu. Ćao.